Pozdrav svima, moje ime je Igor. U današnjoj epizodi govorit ćemo o osnovnim alatima u Photoshopu. Danas ću vam predstaviti alate i njihove osnove i neću previše detaljisati. Pošto je ova tema izuzetno široka, bit će raspoređena u nekoliko epizoda. Sa vaše leve strane možete vidjeti paletu u kojoj se nalaze alati. Kao što možete vidjeti, ima veliki broj alata koje Photoshop nudi. Kada vidite ovu strelicu pored alata, to znači da taj alat ima i svoje podkategorije. Krenut ćemo ovaj tutorial od prvog alata u paleti i to je Move Tool. Skraćenica za Move Tool je slovo V. Ovaj tool u Photoshopu nam omogućava da pomeramo određene lejere, odnosno fotografije i selekcije s jednog mesta na drugo. U ovom slučaju ću ovu fotografiju prebaciti na zelenu pozadinu. Kao što ste mogli da vidite, jednu fotografiju vrlo lako sam prebacio na drugu sa ovim alatom. Kada držite Alt, kopirat ćete selekciju, odnosno napravit ćete nove lejere. Kada pritisnete Shift, moći ćete da pomerate horizontalno, odnosno vertikalnu selekciju koju ste selektovali. Jako je bitno da u dodatnom meniju alata bude štiklirana auto selekcija. Auto selekcija omogućava da samim klikom na selekciju, odnosno layer, utičete na taj layer koji ste kliknuli. Ukoliko vam je ovo isključeno, uvek ćete morati da pritiskate CTRL da bi promenili selekciju. Ukoliko želite da selektujete više layera, odnosno više ovih fotografija, kliknite Shift i one layere koje želite da grupišete, selektujte. U ovom slučaju sam selektovao ova tri. Ukoliko želite da grupišete određene selekcije i lejere, to ćete uraditi tako što ćete držati Shift i selektovat ćete tri lejera koje želite da grupišete. Kad to uradite, kliknite skraćenicu CTRL-G. To je bitno iz prostog razloga, zato što u dodatnom meniju alata možete da izaberete grup. U tom slučaju delovat ćete samo na grupe koje ste napravili. U gornjem dodatnom meniju ovog alata imamo još jednu opciju. Ukoliko selektujemo više lejera, odnosno fotografije na pozadini, možemo ih fino rasporediti na pozadini. U ovom slučaju kliknut ću ovo i sve ove selekcije pomerene su u gornji ugao pozadine. U dodatnom meniju alata također imate i 3D mod. Kliknite na 3D mod, izaberite New Mesh from Layer, zatim Postcard. Vidite da nam se otvaraju 3D mogućnosti. U dodatnom meniju također možete izabrati različite opcije. Probajte svaku opciju, možda će vam neka od ovih odgovarati za projekat koji radite. Sljedeći alat koji ću vam pokazati je Marquee Tool. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo strelicu što nam govori da imamo još neke podkategorije ovog alata. Kao što možete da vidite, ovdje imamo i Elliptical Marquee Tool, također imamo još dva Marquee Toola koje danas nećemo obrađivati. Za brzo biranje Marquee Toola pritisnite slovo M. Ukoliko želite brzo da menjate Marquee Tool i Elliptical Marquee Tool, kliknite Shift M. Kao što možete da vidite, menjamo alat. Naravno, to možete da uradite i klikom na ovaj panel, gdje ćete mišem izabrati tool koji vam treba u tom trenutku. Pre nego što krenem da vam objašnjavam praktičnu primjenu ovog alata, moram da napomenem da su Marquee Tool i Lasso Tool najosnovniji alati za selekciju. Kada ste selektovali Marquee Tool, kliknite na fotografiju i dijagonalno povucite. Na taj način dobijate selekciju, u ovom slučaju dobijamo pravougonik. Ukoliko želite iz centra da označite selekciju, kliknite Alt i povucite preko fotografije. Vidite da pravougonik ide od centra ka spolja, a ne od ugla do ugla kao malo pre. Kad držite Alt, dok ne završite željenu selekciju, ne puštajte levi taster miša. Kada imate selekciju i ako stavite unutar selekcije kursor miša, možete pomerati vašu selekciju. Ukoliko želite da deselektujete vašu selekciju, kliknite sa strane. To možete da uradite i sa skraćenicom CTRL i slovo D. Ukoliko želite da vaša selekcija bude u obliku kvadrata, kliknite Shift i povucite preko fotografije. Ukoliko želite da dobijete selekciju kvadrata i da ona ide iz centra, kliknite Shift Alt i na taj način dobijemo kvadrat. Ukoliko želite da vašu postojeću selekciju
povećate i dodate još neki deo, kliknite Shift i povucite do postojeće selekcije. Kao što možete vidite, proširili smo selekciju. Ukoliko želite da smanjite postojeću selekciju, kliknite Alt i povucite ka postojećoj selekciji. Isti je slučaj sa Elliptical Marquee Toolom. Kada pritisnemo Shift, dodat ćemo selekciju. Kada pritisnemo Alt, oduzet ćemo deo selekcije. Kao što možete da vidite, kada pritisnem Alt, pojavi se minus na kursuru, a kad pritisnem Shift, pojavi se plus. Tako da ćete znati šta tačno da pritisnete u određenoj situaciji, odnosno kada dodajete imate plus, kada oduzimate imate minus. Sada kad smo napravili selekciju, postavlja se pitanje šta u stvari znači kad napravimo selekciju. U suštini selekcija je neka vrsta maske i sve unutar ove selekcije će biti pod uticajem onoga što radimo. Na primjer, ukoliko bojit ćemo samo unutar ove selekcije, dok na spoljni deo neće biti uticaja. Da bi vam pokazao kako zaista funkcioniše selekcija, izabrat ću četkicu i počet ću da bojim preko cele fotografije. Kao što možete da vidite, samo unutar selekcije dolazi do promjena boje, u ovom slučaju crvene. Ostali delovi fotografije ostali su netaknuti. Ako kliknete unutar selekcije desnim klikom, otvorit će vam se padajući menu u kome imate različite opcije. Imamo ovu opciju da izbrišemo selekciju, imamo opciju da selektujemo obrnuto, odnosno da naša selekcija bude van ove selekcije koje smo napravili. Imamo feather kojem određujemo koliko će nam oštrina ivica biti. Imamo refine edge, save selection, make work path i tako dalje, a o njima ću detaljnije drugi put. I za kraj, kad je reč o ovom toolu, želim samo da vam pokažem kako feather funkcioniše. Napravit ću novu selekciju. Kliknut ću unutar selekcije, izabrat ću feather i stavit ću ovde na primjer 20 piksela. Kliknut ću OK i izabrat ću četkicu. Obojit ću ovu selekciju i kada obojim selekciju, deselektovat ću da vam pokažem ivice ove selekcije. Kao što možete da vidite, imamo poprilično mekane ivice. Sad ću to isto da uradim, samo što neću da stavim toliki broj piksela u featheru. Stavit ću na primjer 2 i kliknut ću OK. Opet uzimam četkicu i bojim selekciju. Kao što možete da vidite koliko je oštrija ivica. Konkretnu primjenu ovoga što sam vam sad pokazao naći ćete u mnogo slučajeva. Sve u svemu, Marquee Tool je jako dobar alat koji nam omogućava dosta stvari i u budućim tutorijalima vidjet ćete konkretnu primjenu ovog alata. Sljedeći alat koji ću vam pokazati je Lasso Tool. Kao što možete da vidite, i Lasso Tool ima svoje podkategorije, odnosno podalate. Imamo Polygonal Lasso Tool, koji jedva izgovaram, i imamo Magnetic Lasso Tool. Kada je reč o Lasso Toolu, on ima iste principe kao što ima i Marquee Tool. Jedina razlika je u tome što imamo slobodnu formu prilikom pravljenja selekcije. Kao što možete da vidite, ovde nemamo kvadrat ili pravogonik ili krug, već sami određujemo selekciju. Ukoliko na fotografiji imamo određene predmete ili forme koje ne možemo slobodnom rukom da selektujemo, u tom slučaju ćemo izabrati Polygonal Lasso Tool. Polygonal Lasso Tool služi za tačno određivanje selekcije, tako da ukoliko želim da odredim ovaj trougao, odnosno parče pite, kliknut ću ovde, po jednoj strani ću povući pravu liniju, kada dođem do kraja kliknut ću ponovo i sve dok ne dođem do početka i dok ne dobijem savršeni trougao, i na taj način ću dobiti selekciju ove pite. Kada je reč o Lasso Toolu, on ima apsolutno iste funkcije kao što ima i Marquee Tool. Također sve što sam pokazao sa Marquee Toolom odnosi se i na Lasso Tool, tako da ukoliko uzmemo Lasso Tool i želimo da ovoj selekciji dodamo još selekcije, kliknut ćemo Shift i vidite da smo dodali selekciju. Ukoliko želimo da oduzmemo, kliknut ćemo Alt i oduzet ćemo selekciju. Jedina razlika između Marquee Toola i Lasso Toola je u tome što Lasso Tool ima slobodnu formu. Zbog trajanja videa odlučio sam se da alate koje nam Photoshop nudi obradim u nekoliko epizoda. U prvoj epizodi obradili smo Move Tool, Mark Tool i Lasso Tool. Svi ovi alati imaju još funkcija koje nisam detaljno obradio, ali nadam se da ću u budućem periodu moći da se posvetim i detaljnije objasnim svaki alat pojedinačno. Ako
Ako imate određena pitanja, predloge, slobodno me kontaktirajte. Ukoliko vam se sviđa ovaj tutorial, prijavite se na moj YouTube kanal i posjetite ProFlash Studio zajednicu. Više informacija možete naći u opisu videa. Do sledeće epizode, pozdrav!